so de ja fitra, to jest so manušte kerel, pa te ovel ko čisto prirodno dini. Save buča ki praksa te ana, pa te ovako čisto prirodno dini. A ujedno, ulajtane amelija delija sunetija taro angune pejgamberija kola ki dunja džibdingen živingen. Angune buti te aneki praksajem te oveko čisto prirodno dini tano obrezivanje. To jest ameno Roma sarvakera sunet luko. Hema min jana kajo sunet luko avela pana taru Ibrahimi alaihi salam. Kova kergea pe suneti ko oftoar dežbež pana kana sinele. Agar avela agar bešela ki predaja ko Ibrahim alaihi salam suneti kergea pe pana keda oftoar dežbež sinele. Hem suneti avdije kerena pe na samo muslimanja nego li hem o jahudi o jevreja. Samo na o hrišćanja. Samo na o hrišćanja. Hem pazden ket kerela pe la fi taro sunet luko amen deisi amen kera tekni greška odvajtano sođanaja te ađikera but vreme te na kel ili evladite bar jovel pa te kunda ole sunetite kerale. Inače preporučini pe mustehab šukari tano o insani te praktikuini evlade sinetite kerelle palo efta dive so biandilo. Ili palo dešu štar dive taru dive keda biandilo ili pa palo bišu jekto dive. E savremeno medicina vakeri kao je vladi, džiko bišu jekto dive taro dive ket biandilo na osetinje duk halalen. Ma kad ti se odvahik me tluko soso resa salam da preporučini, hem sa su avela ko sunetina, ne samo agar, nego i si hikmet, i si mudrost, hem i si so se odova. Porque se preporučini pe a je medicina vdisutni, savremeno medicina potvrdini kao je vladi, džiko bišu jekto dive. Sar biandilo na osetini eduk. Duito buti su se preporučini pe agare rano e vladja sinetite keren pe te ne bio maksimi tovelle streso amen pena. Amen aji kerao e vladja te bayron deš pa čak ema amen aji ko dešu panj beš pa te kondaneli sar pena amen peravalen. To jest olen sineti keralen. No međutim tega ni tani pobari mogućnost evlade te darava. Hemo evladi kasnije stresea te živinel. Pa si tu mena de evladi ja celo vreme puna oja babo, ka kerama sineti. Koga velo divena ševa taro ker panđenet jurinena ne naštea starenile. So se, odre se preporučini pe znači so po anglal pošukare. Kja si ne duni buti koja valente praktikuine hem tove ko čisto prirodno dini, to jest ki fitra. Duito buti tani te skratini o insani pire mustaka, pire brkija. Sujedno je Moresuja Islam naredine ashabenge muken brade a skratinen tumare brkija. Kad penula petaro brkija, nada ki to možka je na tromal tovelle brkija, nego na tromalu insani, pese te dozvolini te mukel o brkija te bajrion pa te na kelle se linija koja je tani upeder ovoš. Pa onda dula brkija olea te han hem te pijen. Tamam, vajtan od han ko te manuše se kedela pe bakterije, štetna substance, ko lašaj ole se kasnije te so. Te naškodi nem. Odre so manušte bi ona im peste dozvoli, znači jako šaj možete piraj brkija mustakama, znači nakano manušte te preterino onaj te na kelle star elinija tarovoš, pa kad hala je upijela od brkija, ne se anumujte phodemo dolea, anu piro trupi to nosini bakterije, hem razna nesave štetna substance. Kad cijanečki brada, trito buti, koja manušte praktikuinem toliko čisto prirodno dini itano, brada. Heme brada itani pralalen suneti taro saja Allahe sere pejgamberja kola sine bičalde ki dunja. Hema kerja menge e Aisha radi Allahu ta'ala anha kava keri
Slavimo neka ovelo Allahi azza wa jelle ostvoriteli taro sao alemija kova emuršen šuža kergjalen bradaja. Slavimo neka ovelo Allahi ostvoriteli taro sao alemija kova emuršen šuža kergjalen bradaja. Hemavdi, nažalost, omanuši jako nekad na nespremno, možda na doresla, le soru imani, či kod ja deređa, te mu kel brada, u redu, sao 20 le piro, ama ma barem te kerel gunahi. A gunahi kerela gehar, so kerela maitapi. Marela mui, pralenge kola mukena brade. Pa avdeša te šunaje manušen, s-ar te pena haigara, kerena e pralența kola isile nari pobare brade, pa razna nesave poku dimea navența volen vikinena. Taro de domrozi, ni na džanavu duriđi, no zubila džikočetnikija, tamam? Znači, opasno butijakija. Pa zarem, kaj tamo suneti taro sa selam? Znači, makelke odolea, ako najam spremno na doreslati ro imani kod ja deređa te muke brada im to držine, bare makelke odolea, he maker maitapi e insanențar. Šta to buti koja te praktikuinjan koveko čisto prirodno dini, a odvajtano, nažalost, nešto su muslimanja avdive ti strana a čavje. A odvajtano, čistiba danda. Ili koristiba misvako, odvajtano redko, osim kada vam šađana ki umrem ko hađ, najbutelo dolea čistinena pire danda, a ni džepa non stop piravena, aba koga irena, previše pire danda, nažalost, bistreno. Pazem, kobori bitno, insani te piravi gajla, tari higijena, taro piro mui. Ore sam kao akel koji je dostojno hadisi vla, te nadarav, kaj kao teretinav mireu mete, me bi naredinav lenge, ko svako namazi te koristinen mi svak, to jeste čistinen pire danda. Te ne bi darav kaj bi keran lenge paripa, bi naredinav lenge. Anglal svako namazi piro kova te čistinen, pazim kozoma kava, znači akva je to značajno, možda ne te piraven gajda haritava kava, pa navodini pe nekobor primjerja ili nekobor momentija, kada od ova sao pejgamberi, alihi salatu wasalam, koristinja mi svako, to jest kada od Resul salam, ko stave sa prilike čistinja piredanda, hem igarja gajla, tari higijena, taro piro mui. Panguni puti puna Resul salam, kolei ba abdesti. Kad bi o pejgamberi alaihi salam angel tirao abdesti, bi čistinio Resul alaihi salam piredanda. Pa kava suneti diklam kaj najbut praktikuini pe kaja ni Medina ni Mekka, teleko toaletija kedo insanja lena abdesti, pa lendoj abdesti, čistinena misva koja piredanda. Isto agar o Resul alaihi salam anglalli ka kuelko namazi, anglalli ka kaldinio o namazi, bi čistino Resuli alaihi salatu wassalam piredanda. Trito butike da bi o Resul alaihi salam kerel lafidaek manušeja ili manušenca, pazim subhanallah sallam, razmišljenja kod ova vreme. Kod ova vreme, pejgamberi alaihi salam nam angelate a čolan glal da ek insani le lafite kerel, a taro mujti i klolle star, te pena da ek bilat šimiriš subhanallah. Anglal 1000 ștarșele din so berșul sa razmišljenja. Când bia čole manušenca lafite kerel, pa čak kem tegan yang piravja gajla, te čistini pire kolen. Pazi na navdije subhanallah, a dobor bud napred nasijan. Ko borsa, pastej si, pa čak razna ukusija, mirisija, pa pale me manuše se nekad desini pe naštija vele se kekvaše metra pa še nekada penaja saro manušaviše zanemarije e higijena ket kerala pe lafi taro mujem, taro čistiba odanda. Ja ver prilika kedo Resul selam koristini palju misva ke čistini piredanda, odvajtano prilikom ko kujba ko piroker. Pa onda bi, kad bi Resul pire Hanuma, subhanahu, koja je tamo bud bitno, di sami lekcija Resul salam, nam angelate Resul pire Hanuma, te gušima, tave uzilate, a to se tini pele se nešto taro mui, subhanallah. Pa ko kujba noker, ili prilikom dok bi džavte gušini pire Hanuma, bi čistini paljem pire danda. Ema vdije si tunen, subhanallah, svedokja sam o Hanume, sar žalinena peki bilači lošno miriš koja i krova
taro lengere manusha taro lengere romana šta lenge paše taro odwa lošno zada ili sebe piso kaj za postalinge očistiba piredandajem higijena uopšteno taro mui. Znači moramo šalite pazeni. Sad su tu isi tu kefitiri, a numa tu ke to fino sredimi do terimi, te no se tini pe nešto, hem tu alane halite pirave, znači gajla lake, znači tu godine, pa čak hem šužo miris tutar ti klovel. Ja ver butike da me rosa sam koristino mi svako, kad bi mangel o Kur'an, azimušani, te u kujinel, bi čistini, palemo Rasula i selam, piredanda. Čak negde bešao rosa sam, kad bi mangel dolar da hesa za ođele te kerel, angla odva bi čistini piredanda. Veso vam uša avdije, nažalost, kja buti klasu neti butki strana za postavingeli. Palem pena uzao sa, kalani save paste, razna ukusija, mirisija, palem neka doma nuša, znači džanela te preterinen, taro lengoro kva lošno zadah miriš, taro mujte i klovel. But puti desim pe kozom puti avišamen, ker ja mafi taro kava, ke doma nuš hala porumili, bilo so proizvodini, su i kloale star, da je lošno zadah, tega ne insani le se oslobodimo taro od kidžamija, naj potreba. Naredimo i materijalno, te ne uznemirine klanjačen, pa gdje često desi pravea kidžamija koja ko safi, omanuši zituta haladi su zoralo, alo apet tu ke kosted namazite deselamim ti klovele sa te durove, kobor ov tut smetini. Le se trudin tut hari gajda te pirave tarakava, ne bili averente uznemirine. Pa što buti koja te praktikuingan kao veko čisto prirodno dini, odvajtano te piravi insani gajla taro pirenaja ili vunđe saramen vakera. Kad penaja te piravi gajla mislinaja olente skratini na normalu insani, na normal te dozvolini pese te mukel bare naja. Kozom putja više napominjam kaj te lal onaja o vunđe kedenape razna bakterije, a osta amare koristinalen hajbase, pibase, nešto te astare, pa odole akor kori tuke šeribi kere. Vese svako je kamendar, morate piravi gajlja na normalni insani te dozvolini bare naja to veli. Na samo amen, nego ili amare hanume, amare čaja, amare penja, amare daja, bilo ko. Nekada gdje preterinena disave, amare manuša džamijake, manuša je nađenava si neki umrajem ko hađem pana na lo sarvalanim prav peste, nekjale ko titno najka bajrakeri pirivunđat. Co kerela sledinela moda. I onda odolena ja ov koristile sadi su te pravelem, te panelem, te astarijem, te stegini. Moramo manušte pazinari. Na dolikuine ke muslimane se znači, ko prvo tam, na ne tute sledine moda da i ke kafiresiri, koja ko tiro dini tuke ko prvo tam kerela šeri. Se morate pazina, saramen agyare ema mare kerutnen, znači te durjova taro akava buča. Ja ver buti suneti itano, koja nažalost but puti zapostavimi pe kolei ba abdesti, kedo manuša pireva sta thovena, te thoveno dova sosi maškar onaja. Sarko pre agyahar hem kova sta. Nažalost, amen avdije pravalen neka se smešno dova, kad pena avdijo manuša panda abdesti sarvalani na džanena telen. Ando tvoji ba pire vas, avdijo manuša dje pre vas ne tvojen sarvalani. Znači ova samo avena je morena. Na mukena te lalte kuelo najmaškar najeti čistine dova, fino pe preisto agyahar. Ker ja mi namen dersi, pogotovo taro pre kobori opasno manuš, kolei ba abdesti ta čavi diso šuko. Pa kirgam hadisi ko Resul sallallahu fenova fawailu lil aqabi minan nar, teško je pa tu menge tarijagi džehenneme siri. Manuša abdestilele pale ko džehennemi kad habloven. So se ke da abdestilele pe prena thovge sarvalani. Ano manuša pogotovo mi laese samo čeva poprutali češma, vrtin lahari, panjarle mikalle. Unde je smisla? Moro manušte thovelo dva sarvalani. I onda avdija mena disave ave sok kerena vetumen. Tumen vafi kerina pana biš ku islami nam kerina vafi taro abdesti, o manušavna pa klavrena maro komar su pregele. Tumen nu anašal desije. Amen asijam našaldi. Tu i nam našaldu. Tu niti gelane manušen su pre komars, niti aran amen sa te sikloje sadula pe abdesti sarvalani. Abdesta nu bud bitno, biš bršaj klajnea, a naj tu namase sarvalani.
Na etu namazi salvalani. Pe unde o ela de la men comentaria Salomon Mushan na preduje ko mar supre elamen pa na fitar abdestikera. Alhamdulillah, sikloani što saludini salvalani întrudina meneli. Eftato puti tani te ikalempe, te duriarempe o bala telau o musia. Avdije nažalost. I sima nuša kolodvana kerena. Muksuna kerena još kava keren, kaj te na ikaleo bala telau o musia si muršipa. Dvana je muršipa, dva si melalipa. Dva si melalipa. Znači se tu nuša uzubila dičinena podolja, luftinena podolja, hem smatrinena kaj si odoa demek muškost muršipe. Da ne odoa ni samo muršipe, dva si nažalost melalipe. Kad treba pelafi tavrika li baubala, ista jar, borđi si jam. Te duriara, te ikala, te odstranina obala kola džutne tana. Kad te treba pelafi tavraka i same nek bari problematika men de koroma. Samo Roma siamen buta biatija i siamen, pogotovo kad treba pelafi tari džurikani populacija. Pogotovo kad treba pelafi tari džurikani populacija, a dio manuša korkori, pire, čijen, sikavena, kaj na tromanti i kalen demek, odaja normalno, na tromal demek, odaja sikavena i čajen, na tromal ti kalen pire ti odstraninen obala tarola džutne tana sađi ko te na ženine napej. Ajte nik bari greška. Manuša tromal te dozvojinu pal pes te subhala te na ken saran da dive. O ali mi avde preporučinena mustehabi te čistini pe andi džumađi ki džuma. Sad te skratini pirena ja, sad ti kali to stranino bala taro te lavo musijem taro la džutne tana te čistine tu preporučinena mustehab andi džumađi ki džuma. Hem dena disao mi maksimalno si saran da dive. I onda amena vajem ko dini mangame šinaje babene me žaben. Naš ti praktikuina bučakula praktikuja maro pa poso papo. Razumino do, dini tano čisto. Mamelar kerelne tumareta bijetenca. Mamelar kerelno dolja. Onda kva si problematično. Možda neko avdija velan dini bišbeš. Postini kerelako. A baš jak doale su i badeti tano znak pučiba. So se sa amenci kad gjanim greška bučam. Pa je čistoća kod dinja stari je kvašu islami, subhanallah. Je kvašu islami, ovo je čistoća stari. Manuša štimela lokal din, naš ti kereli badeti, Allah ese. Allah balajta neso nego liso melalipa. Mukibanaja nego liso melalipa. Lese mora manuša te avenem te siklono dini. Sarvalan umesto su bešena vrijal, hem pozabavinena pedali o manuša uklijeko marsilina. Pohajri te avem ki džamijen te šunjena kala osnovna buča. Te vaja pa na bišbeška keralafi, ama te siklova sarvalani, hem da su keralko Allah i te ovel kabuli. Hem paluni buti tano, te bi on sano velko čisto prirodno dini, tvojiba pali tikni, hem pali bari nužda. Amen bud puti tara kala ker jam, hem uvek kala kera, uvek je manušenka podsetina, ka podstatina, ko bori bitno. Te tove tu pali bari nužda, isto dobor bitno, te tove tu hem pali tikni nužda. Isto da ima manušenka, la tove nam pe samo pali bari, aba je tikniki strana čana. Greška, kozom putja citirin javno lafijataro pejgamberi alihi selam, ked na klauzalo mezarja, pa čilojem vakerja shabenge, ko duj grobija čilojem pla, kala duj, a ka te pla patinena ko džehenemi. Kablona anijag, na sebe pikaj na ine ko dini na kergi badete Allah ese. Na. Hem na kaj nevim bare haramja. Ma je konen da kergja mi ziviri piravgja tuđa lafija, a oduj to na thovgja pe pali tikni nužda. Ma kva men uvek nešto potencijeli naja. Moramo ušte pazini. A ovdje neke penao manušena džanena tikni nužda ti zvršineno la asana. Masa. Koje na kata men neki kukupatilo ki džamijem kad iken. Uzalo te uprostiren. Sad ja bari rupa. U manušena nužda izvršinena tele subhanu. Hem žalostno je od ova mengi. Su ja muslimaja ako prvo tala. Ona je to ova mene debi. A ete džana. Kukujbano kupatilo Andrečak. Kišola kokoa kotliči. A jare lili si zabranilo manušte ti izvršine nužda ko pre keraja lafi. Anand udara, anand opravdujem te trudim pe tea starije rupa u kurih.
Znači, Ario, daj tamo, hem smešno, ама пълно жалостно си. Не морате пихравала, hem кај джаја ту, сами бадети кереа. Ако тут прскинеа, мора више клаусна бучата родините разумина. Джабе амен генаджанава тавака тем научна буча те кера, сарка джако Марс, амен абдестина не амен сарвалами. Амен нужда на джанати извършина. Амен на джанате тхуамен палодава. Весе ма неко те мисиника кла бучај тане критике, што ки негативно смисла ква кера, исклучи то позитивно, те поправи намен, ко прво тхан ме пасаоре ту мен, те побольшина мари задница, мамаро джемати, те зоряли гова. Па молила Аллах еко краја, то простине, амен гем ту менге.